Asibie Adum TV Kasieda Uguso Shani mu konsem fufro mu wa manyonsemo na ndisi ema candiphobia won mo asantemantemo na won dia research electoral commission anim se wonya hwehwemu emfanfa register no eho se be ya afia bato no ebe ya sumje NDC Mankabunku a wa Santemantem ha apa won dwumadie bi a watu din soye ya asakire ewutwikasem eye odo na ochem se saa dwumadie na ebeboa ama se NDC nyakonya ba abamu bia ema ewo mu so anya amammo mu echefa na odwumadie na se no wode aresade fa adom kase so atobato komisanim se emfunsuo bia ewo nkrata mu hwe no nsisi ansa na abato no aduru so na ochem se hoye esi wo mama nkwada ene ema ena ebre ya mistake na ewo it was just a mistake no outside the election never do e joko kana ye no be bia ye de ko e no se ya ma e mo kwada ye du kwada bia ye ko awujo mo pepe na ntakosi re e no se